mai o tamali o fiaf. Sauni mātou te talaina lau upu whauina ni po. We come into your presence tonight acknowledging that you are God and none else is like you. We bow and we worship and we glorify the one that is upon the throne. Mātou te o mai tā pua I mai fuatu ia te oe le li lero o fio le no fuali. O le te whamamaluina ma e whamatango whiaina mea I lolawa taimi. Manawa mai o whonga lofa ni e whiawhi. Manawa mai o o tangata pa ia le ne po. Breathe on us tonight, Lord. Allow the revelation of your word to be spoken tonight. Fatanga mai o le whaalinga o la upu se talanoina le po. Se o mātou whalongolongo mai o mātou malamalama I le vai tau ma le vai taimi o lo mātou ola ma soifu ai. Nganga pa ia lei se si mātou te toa whi mali ai. I lei foi se si mātou te mau ai le atua le ato toa o mea uma seivanga na oe nganga pa ia. O le alo e loto lotoi te tono le maftanga le pole nei. Mafuta maia, so soani mai. Ia I ule nei maftanga o le viinga e la ei ma whapena na whamaualungai o e le nei fiafi. May your name be glorified among your people tonight. May you receive all the glory and all the honor that is due unto thee tonight. Et tau ya te oe. Hallelujah. Di ia oe le atua le nei po. Alala mai lalo, you may take your seat. Worship the King. I say worship the King. For we are in his presence to magnify his name. When we seek his face, glory fills this place as we worship the King. Let's sing it again, worship the King. Worship the King. I say worship the King. We are in his presence to magnify his name. When we seek his face, oh, glory fills this place. Oh, as we worship the King. Oh, Via le tupu. Oh, Via le tupu. Oh, Uai lona mamalu. Oh, Siti alona suafa. Saili ona fofonga. Oh, Vai lona angofa. Mea o tapuai ile tupu. Via le tupu. Via le tupu. Uai lona mamalu. Siti alona suafa. Saili ona fofonga. Vai lona angofa. Mea o
with the mighty of the mightiest, the name that is above all names. Le suafa silisili suafa uma. Le suafa lo yai le whamalolonga. Le suafa lo yai le saulotonga. Le suafa lo yai whamanuianga. E te tau ia te oe le vi inga le pō le nei. E te tau ia te oe. Oh, worship the King. Worship the King. We are in His presence. oh, To magnify His name. oh, When we sing His praise, oh, glory fills this place. oh, As we worship the King. let your mayai be oe. Worship team. Thank you, worship team. Matua. Tua umar whamanantula la limas full tausanga la anniversary. They were sitting and they were chatting. Later Talanoa mafia wa atola limas full tausanga talo na 𝚟𝚒𝚎 la ainga. O to ina lai fai si whaale tono la na whaalongo. E pe tau whaatalinga tuli pe fai tatu tala fole fai pe. Pe iau isi o tātou ia nofo mai pe nofo alai fai pe. Man, papenala to ina lea. O lea lai mata, they were sitting there watching the sunset. Enjoy ua le fine le lima lon te olua, tātelo le fine honey. Thank God for this 50 years of us coming together. I enjoy our relationship for all these years.
Se mea mātango fia lima sfuta usanga fia. O to ina lai whaalelelei le whaalonga. Tātou lori to ina lomatua. Oh, I hate you also. It's been a long time, but since then, I hate you also. Ele ai se tala lomatua tātou tingaro loto ya apu te le fia ya oi. Ai ono le anga le whaalonga whamai o te hita fo ya oi. Te le fia ya oi whapena umale nofo lisivanga le nofo mai tonu po. Ma nei ai o le leo lau whaalongo nea fiafi. Awa a le lau whaalongo e whaise me te ma oi se me le leile nea fiafi. Can you say amen? La solulu le tātou maftanga whalau whainga ruenga. Whatase mai lantou uma o e fia onga tuspaia. Whalongo longo le upo le li. Tātou uma o e lo ngā lulu e tongo le tātou ministry. E open ya te oe. Aone ngalo sa uma mai lau o mai lau tāunga le pola solulu. Ia tama. Taule amen. Perfecto. Sa uma o mai lau tāunga. Sa uma o mai se me lo lima e tātou te fia e lea fiafi. Tātou umal tātou maftanga ia ma. El tātou kapati. Praise the Lord. Asfarele o le maliu. Fel tātou maliu nei. E le tūla e valu i le tae au. Umal tātou maftanga whaamuli mai leo le worship team. Ia atoa malantou e lunga le media. Tātou te whastata mai tala pupu le stala umi. Asta mai tala le titi. Le wo vai atu le masiofo le ola fou le sa fai mai tuai ole. Ai po ana fena malanga mai ai. Ia fatalo fatu. Lita. Ia fiafi. Praise the Lord. Melo ngalu e sunga le fai evangelia ya fiu malitina ya hana. Ia elo fatuna ole ola fou Samoa. Praise the Lord. Aiela tu si mo le pole nei ona e tanga ia ne lea le tu se fai la unga lom tāpu tolu alol fai mua. If you have your Bible with you, I want you to turn at the book of Ecclesiastes, chapter 3 and verse 1. Ia tanga ia nei lunga lai lunga I o ta fai ele sau tu spa ia arai mana ia mai lunga I o le mea malona tau sanga I mea uma pawalo le fasi fai tau o te manao ia amen se mele whapalangi li prena. To everything there is a season. To everything there is a season. Sula tu spay el momor Samuel mtapos lua su lua fai momor lua. 1 Samuel chapter 22 verse 1 to verse 2. Momor Samuel mtapos lua fai momor malon fai lua. Fai wo iai fai mai amen. Walo ese tavita I le mea o sola atu ia I le ana o atu lama. O whalongo ai o no uso atoa ma le ainga uma o lon tama na lata uifo ai lea ia atia I le mea. Fai pue lua. O whapatpoto fo ia atia tangata uma o e ua tinga aina ma tangata uma o e ua ai tālafu matangata uma o e ua tinga le loto sa fai o ia mali ia te ilatou sa ia te ia amen. Let me have the English version, Lua. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brother and all his father's house heard it, they went down there to him. And everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontentment gathered to him. So he became captain over them, and there were about 400 men with him. Amen. Ote
pena whaitawina, le melena whaitau le tusi le a whaila aunga. O le mea malona taimi I le tausanga to puai every season. There is a season for everything. Amen. O le lau tala noa I ate oe le pole nei I le mea tau o le vai tau e te nofo I te tonu o le ana. There is a season that I call tonight called the cave season. O le nofuanga e te nofo I te tonu o le ana. Praise the Lord. Now I want to clear something out tonight before we start. Nganga pa ia sosani nei po nei famtala loto la upu yo tangata. Amen. Memo mo na oni eva ba David is the anointed king. He was anointed by Samuel, prophet Samuel, in the household of his father Jesse the Bethlehemite. I te tono le aingo Yese na whau uai le tangata o Samuelu, le tangata I ngoi a Tavita e whai matupo Israelu. Amen. He is the anointed king. But now Saul is after him. Lale ua tuli loa e Saulo. David did not end up in the cave because of he's a sinful person. No, he's not. E leo whapenana nofo Tavita tono leana I atu lama ono ostangata angsala. Leai. Isolation, sometimes we need this in our lives. It's a time to strengthen us in the Lord, and we need to be alone with the Lord in isolation place. E yele taimi mana aumia I oe lo nofo te tono sa nofoanga e whapena ona taapena lo tangata leanga wa amatana le aiso malosi whaleanga. Amen. O le alu la Tavita tono leana lea. E le ialu on ostangata u whapena ona wale aiso na whamoemoe. No, David was in this place called the cave of Adullam, because he is waiting upon the Lord. 𝚘𝚙𝚎𝚢 lonali. Amen. There are times in our walk with the Lord that we feel depressed. Ayele taimi lo tatu wola au aunga ile atua te la nongai maftianga o mai foi vai vainga o le soifua whaale tangata. Amen. E voi taimi whapena ana whalo atu lo whatuatua wale au. Amen. There are times you trying to say, I have faith on doing this, but actually, wa makanga kifa li kiki fai lalo whapea. Fai lo tua oi, how's your faith tonight? Is it working? Fai ai leo tele ia mai lo whatuatua le pone wa. O ngā ioi le me tana ngā ioi ai po matantau wale se ele kia lo numelo ngalua. There were two my wale kia le kasi. Welcome tonight, because I have a word for you. Amen. It's not the time to throw in the towel or time to walk away. It's a time to pursue and be isolated yourself and be alone with the Lord. O le taimi whapenau e solomuli ai I lo soifua au auna I le atua a le taimi te whaatanga ai lo tangata I to tono le siosi o manga na o oia maia. This is a time you need to dwell in the presence of the Lord. O le taimi lo mna umia o te nofo me o yele pa I o le li. Ai se tanga o le atua maka ko jui o le malosi tono o lo loto. Let God reform and refine you again, and re-strengthen yourself in a spiritual way that you never haven't expected before. Mna umia lo to yalo te nofo I lalo vai pe o Maria I lalo vai o le li. Amen. Chelo oil le nofo Maria. O tangata life apena ona manava ye keriso. Ele ngata na manava ye su o tangata la inu mai melele mai fofonga le matai. Mary was sitting there receiving all this coming from the Lord. Amen. Chelo ele vai vai.
She did not find herself in a season that's, the Bible says she was filled with the goodness of the Lord. When Jesus walked in, Mary was so glad because this is an opportunity. Telo ole te mi savale to Yesu tono le fale. Ole pa ke koange o mareta o mela o ala o sau Maria no fo ono le ava noi le maua. This is my opportunity. This is my time. This is my season to listen and to receive. Amen. Ele ole te mi ole pisio oi oma o ole te mi ole no foi lalo. Se e fa longo ai se fa fanga o ele li. Ye te mi tatele mfa yen tau futuli. Wo vai lau to moe. Ah. Fa mai lo punta ya o e pataltali ya Yova. Fa fowina. Lale wa nofo ta vita tono leana. Sitting there alone all by himself. No friends. No one. But he's now sitting there. Psalm 142, it was his cry to the Lord. Salamos lau fa lua o lana tangi na ile tua. A onofo tono leana. Sina iloa le lei le tua wo o ta vita le stage o amata ona tau alu ese atu lona oli wo tau lusi atu lona fia wo amata nga whapenano o mai a ia le fia ma le popole. Then God moved. Ngā yoi mai lo leo le atua. E malama le atua lau savalinga moia. God knows you and understands you. He knew what you're going through. He knew exactly where you're at tonight. E malama le le atua le mele te no foi ma le mele te sa fa ia e loe le atua le mele le tupu ya oi le pole nei. Amen le. A te lole me mali e na wa nofo ta vite tonu I. O la sila mai le atua, o la nofo le tangata malana tangi o lo sa atu lo na loto I le atua. He's sitting there alone, isolation. He isolated himself there, but he's pouring his out to God, his heart out to the Lord, and God heard. I tell you, I remember Malian for le atua. Au mai tangata ai talafu. Tangata manu eroto. Tangata Elia mana ia saisi. Nale wa mai atavita. Oi o te tangi atu le atua o te mna umir so sani ai mai tangata le ni mea. The cave is a place to prepare yourself for the throne. O I tono le ana ta pena I o e male no fali. Amen. God is going to refine and strengthen those who are in distress. Te loa tango le atu e wha malosi lato o ero popole. O e wale aise wha moe moe. O ero tinga ina. O ero mafatia. Nela tango le atu e ta pena o e langa iai le mele ta ngai atu iai. Amen. Te loa tangata ina mai ata vita o te whāsalau. Tangata no fwai tā lafu. Tangata wale ise wha moe moe. This 400 men and women that came to David, they are men with distress, despair, and all this. No hope whatsoever. But God say, David, prune them. Prune them. How can we prune ourselves with the word of God? This is the preparation hour. Sitting in the cave is for us to prepare for the palace, the throne and the palace. Hello. Ele kaka alu ola whawau. Whaalongo mai le talingo tangata le lotu.
ele saunga le sa kasi masinga por kasi kausanga le ai fa mole. Build a relationship inside the what? The cave. Mena fa tavita tonu tangata fasalau. Te sili o mafua isana mai ele tua tangata ia. These are the future leaders of Israel. O tai o le malo Israelu. These are the mighty men, the mighty warrior. A felanga breed ai kongoleanga. Tonoleanda. In the cave. You need to isolate yourself and be alone with the Lord. E temi mna umia yo elo fa penana tu muli chichi mai e nofo oe ma oe la voia ma le atua e fa pena ona ta pena lo tangata mo le fa mo lo angai mai. Amen. Savali malta mo Joseph. Let's look at Joseph tonight just for a moment. Very cocky young man. Ostangata it's no for my baba ai. Ele stangata foi le pe folinga e popoli ana tala fight. Failo ele tuolo non mana ina o fight a meeting. He dreamed and God revealed to Joseph, this will be your future. Olo mana ila. Ale fa tu le tu tango share for la ulia. There are times that we need to be cautious of what we say to others. Nanga yele te mitala no atu ele ma malama tanga tele melan famile pe o wole anga elo. Ya lo sa ufia ku ha. E fa soanga mo yonga be kwa ifia kenge ha. Vai fa no ngoye. Dele o fa pena ona amai fa mtalanga. Onolea, se le taimi. Se le taimi te faso ma se voi tangata la te faso ai. Sometimes the Lord reveal you things that concerning you. Shut up. Awet tala no foi tangata le malama. Amen. Langal mena te fo I mai ai, boki ngai malo loko ele loko ai. O ma foi fe, se le taimi. Se foi matangata la te fasoa iai. He was revealing his dream to his brothers. And from my long, Sally, oh, I know my voice. If I am matutupu, but I leak God also. Arimano, less over I. Well, that's over I, Arimano, the thing. Okay, the mepele, okay. The okay, yeah. Kusa po me fo o fa so I fo me ba ko le ko ya. Dan ele mamla me fo me le ku pulo wora. Ya o Yesu ai mamla mai ma. Amen. Na o Yesu ai mamla mai ai ma o le ku ko mamla mai lo life. Now let's go to what took later envy comes from the brother because of the wrong timing. To say what to lai mai le tinga, to lai mai le ita ono was to say le taimi. Amen. Le fa soa le me le tauna fa soa a matoloa nga matamataita ono uso ya taia. Lana sa vali Josefa, ai fa mai la uli e kai me mo oi. E kai me mo oi. Ba le ungi folisi ba nga ki sa vali ko fio king yo manga me. Kapea yo bishop. Vai mele wa makang sao. E ma faila nga tali atua se la sao tali atua. Kinga e kinga. Kau kinga as yen me mafuai se selo taimi men faso. Amen. Sometimes God gives you something just between you and him, not between you and other people. No. Ta'afi maumena violeli. Lalelo fasoa. Atula emelita. But actually, this is what happened. Joseph was groomed to sit at the palace.
O le tapenanga o Iosefa, tapena ino na uso, ai whapena na saunia e le atua mea tinga, e whaale leia e le tangata, le usa pena atu mole mauta. Amen. These are the brother who stripped the garment and put him in the pit. See, it was a father who put the garment on him, but it's his brothers who stripped him away. From isolation, ona uso ia ita pia ia mavava yatu yatu ai ole mea matautia ola sila le atua male malama e whaongai le atua mea tinga e o mai atu o istai e whaamatala e le atua ia oe lona whaamaoni. God will use pain through your walk e yele tala whapea mato a inga te whai my pain is for somebody else's gain. And that is very true. Quotation. For ya oil Pauline. Awa te tinga mai solo muli tinga mai anga ipeluma. Nanga yai whaamanianga o ta oto mai a o ona e give up mo fie. Ona ele o le yai le mewa uman a tofa ele tua mo oe. Wewa ai le mele ta oto mai. Lele we tono le lua. Na sisiane tono me le lua whaatau atu. Whaatau ele tangata ngo ya Potifara tono ai kupito. Whai o ia ma au auna ale tangata Potifara. Praise the Lord. Sometimes we go through hard trials and sometimes we face all this because we are still immature in our walk with the Lord. And I praise God because God knows what He's doing. Pruning meaning o le tapena penanga ma le teuteunga o e le langa yai le mele fatali mai mo oe. Amen. Lele wo mai tanga tai fasalau. Lele o sa fa I fatasi mta vita I tono le ana. Sau e molona tama. O mai fatasi o mono uso. Lele wa te tonu o le ana fatasi mta vita. Can you imagine this is the same father who stopped the destiny of David? We malama el melena. Na tatala ele tanga ele atua le fa mo mo ta vita mo taiao ai loka yese. Fa mai yese sawa le vai ma moe a lena le lingi le suau e fau e fai matupu ai mai yese a le vai ma moe. A ina wo all the time sila mai le atua. This is kingly material. Wa o mo ta pena ta vita mo no fali a le to ave le ma moe. Amen. Lala la wo no fo tono le ana. Malana tangi na salamo salau fa lua. Olona loto sa sai lona to he poured out his heart to his God, and God heard the prayer of David, and he sent kilo nga mai Elia tua le fa sala wo mai fa ma fa na ta vita. Can you imagine 400 people in distress, men and women without hope? They are in debt. Ai au mai fa ma fa na fa. Au tangata o le fa pena na le ai mea. Well, it makes sense. Does it make sense? No. I tell all the men these are the men and women. O tangata ia, o taane mafafine au mai le atua ia ta vita, e ta apena ai le malo, a wale la alwesa sauro. These are the warriors. O toa ia, the mighty men of Vela, o toa malolosi le la tulai mai fansanaurea, but they need the heart of this man. Emna mia le fasalau le loto te malolea.
Oi, tavita. Amen. Ile taimi na soroa ye tavita no fuali o tamai na fai matoa Israel. These are the leaders in the whoa, amen. E ai taimi te manatu mawalalo e tangata. Ile taimi te le manatu o tangata leo tai. If we taimi te vai mawalalo e tangata, but God doesn't look at you that way. Ele va ai le tua fa pena ya oi e pelo va ai le tangata. Oh, amen. Ava ai le tua ya oi le aulo. Ale va ai o ya oi le na. Tele tupulanga, tele teine, tele tama. Wa fa penana fa le anga ina la baila toa langa malenga lue le taleni male me alofa la watu le tua ya oi. Ono we manatu ma wa lalo o ya oi. That's not the way God looks at you. You are not built that way. Now me le tua oi. Piano fai atu matanga lau fai ngaluenga e lema fai. Elia tua ona nga yoi le rangi le. Langa utua Elia tua le pule ya oi. E faa noi le tua me uma le tangata. God will never make his way unless you open it up for him. He asks for your permission. Judah, sawa ivan mole. Let me explain this tonight to my. Now, this is what Revelation 3 verse 20 says. You stand outside of the door and knock. He's standing outside of your heart tonight. God will never intervene. Never. Push his way in. No. He has to ask you for your permission. He stand outside of the door and knock. Unless you open your heart, he will never make his way in. Amen. Acha. Faitalia na tu ele tu tangata. Ole chaleni man me alofa le tu na abatia or the talent and the gift that God has given you, it's in you. Ele fa manuia ele tu le tangata, fa manuia ele tu oi. Ai fata mana ilo wolanga ona le ngale o meia. Ona le o oi ele ole tua. Amen. All this 400, they came to David. They sat with David in the cave. And God said to David, prune them. Tangola ia teu la tone. Amen. Tangata oe nofo ai talafu. O tangata lo ti ngale loto. O tangata wale ai se fa moe moe. Ai fa mai le tua tavita, prune them. Tangola ia teu. You'll never find a smooth stone where the water is flowing, but you will find where the water ends. Aisha, langa rap fa peneli shima ai lungoli shima. Mo longa ma. Saule vai matafe mai ai olo li shima ai lungoli shima. Na mo le ma ala mo le o le vai o le upu na le atua. O lisi tau au ngai nofo yo taftafa e olo fa pe mo oi ala te fa longo lupo le li. Amen. Ele mo faina ela mo le mole pe ale ai wingo la kamar ngai ngofo yo kafkafa. Amen. We vai mo wingo tangata. E ke ingo yai, o ke ingo so yai. Fa longo le upu mo mai alo fai kala se olo ko. Ku mai alo fai kala. Ia ngolo alo fai kala ma loko le anga. E ho o kuyo wa e matua fa le nga wale so fa tala wale so ko le nga ka male menga ko le brun teu la le upo le atua the word of God wa e mo le fi a o che hita yai amen le pe fa se so tala fa tanga fai e fa so mai ko se o lo mai menga lo ku le ha wa e mo mai li malo menga ba ko le ko me fo ya o lo ye lo kala a we ke kai kala me fo o malo ya la maya le longa be fe alwa isolo ai wa o me malo le po
O malo e ainga o mai kakauma. A whai maliu le ainga, aru malo whai kunga mau wai. A whai maliu, aru malo whai whi au wai. Ai a whai au ronga ainga, e le whai au malo wai. Thank you. Wa e maua mai. Now, o le mea ngā whai e tāwita e tonu i, 400 men. Can you imagine 400 men? Lewa avato le tua ya tāwita. Memo mua, build the trust. Faul me ta uolo fatua tuanga le tangata lea. Build that trust. Vi ele li. Ele te mi tanga e rufa to esel tangata pe afai na ti ngas se mea na whaie na e whaie le tangata. You need to go back and ask forgive me. Lana me le whai to build that trust again. To e whau. O le alo whaatua tuanga, le alo tele tununga, whaamata au whai atu nei lau tama le, ai whamarita mai tai le, Bishop, o te alofa ia oe, i o sau e se le mana i o lo walofa, anga o ulau ngutu. Amen. Ke lo mea lenga uloa, ke lo mea lenga uloa nga ulau nguku ke lofa ia. Tanga ke le sau whakalofa mea, kua e anu mala loko e kaonga i whafa. Ke le kaonga mai sau whakalofa mai lo olim. Oi, umarane loko e pefu koi wafo. Ai la kula i whafa mai, ai Bishop, ai kere fia hai a oe. Umalonga sa le whakalofa e ke unga rola e mo ilo walofa. Trust, building that trust, it's very important. O e whaatua tua ia i ova. O e whaalangolango i le atua. O e talitonu i anta ia, e whaamoe foi i anta ia. Aisa, e ke trusting a le atua e taimi whainga tāo lau samalinga. E trusting le atua e taimi o mai ei pua ngai lau ainga. E ke trusting a le atua pe au o mai maftianga i lau whanau. E te le alu sa ili o, e te alu i le atua ona e te mana malama o le iai lau atoanga mo lau talitonunga e mawhai e le atua me uma. Amen. Now, after you build that trust, you need to strengthen that individual. Te tango lo le whaamalosi. Whaafena e whaamalosi, kango e pūl mai le waua lau whapengankau vai. Strengthen, pull that nerve. Le nerve le ke waiaku whapenganga si e whore lime whapea. E te vai tangata lotu pa asau le loko e whapea whengolang praise, longa lima. Wa vai ale waua. Ai vai a koe kogi whapenga e longa lima, o lai koe i se kia, o e maua mai. Sa funge a sau ele i losi i le limanga. E ke vai a kua e sa o le pesa kamai ki 999 sa funge usi ai. Ma unga le pesa lai pesa kamai ki a sa funge. Wa le lunga le lima le ufa penga a rabro whapea ngani whale ngofo e peila. Mi ele li strengthen. Ai vai a tō tau vai wha malosi ai. Amen. Awa a ona e whaamalosi e iai le aso mali tei me tūla i mali tangata na e whapenan whai mo sosani a oe. Amen. E le ngalo oe. E le ngalo lo walofa. E le ngalo lo wanga le lei. E le ngalo mea na e whaia mo ia. Praise the Lord. E sere mānei o lo ngalue mai whaatinoina se mea le lei. Strengthen them. Lona tolu. Build them up with the word. Tango e whau tangata nai le upua le atua. Amen. O le upua le atua e le mawhaina se e tangata. O le upua le atua e whapena ona build e lunga le foundation o lo ainga. E leo se lotu, le upua le atua. When you build someone, you build that person on the word of God. Strengthen that individual, strengthen in the word of God. Teach them the way of the Lord. A'o la tu yalo le li. Ona yailo le whaamoe o le tangata. Le al upo le tusipa ia o le tama e tusa mo na ana a ona matua e le mwhaina alu ese mai ai. Vi ia ta maale ni po. Aua e te vai e tautala le upo le atua. O le tōtelo le tātou au lotu, o le tōtelo whawhine, no nofo mai a le TV. Haile mea lea, alai makamaka le TV. Whamamai pungai, alai makamaka le TV. Kurunga rongo o elu whaisau whiau.
La me kele fai ai oia oi kurunga lo masiro ngo o mai lo fesa fe au. Angale he. Ia la e fa fenga pokor ka makiki pe ngale he. La me ka ngo fai. Ka ngo si le lunga lo ngo o lo fesa fe au. Fa malosi la ele ma fai ngai fa malosi le ai kele malosi. Fa fena fa malosi tangata ele malosi oi. Amen. Se ka ko me se ka fa palengi. Fa palengi ka ko olanga au na ileli. A sau foi lai tono lo ainga. Au ke o li ke nga le sa ora kala senga. Ko inga de ai le kongi pisupo. Al men nga o ya ngale ai kala fu senga le kongi pisupo. Hamol mole au lo kunge fiafi. Fai se mele lei mo Yesu. Fai se mele lei mo oe. Ona e kangole fai se mele lei mo lise uso. Vi ia leli. Wait a pena mo no fali. Are you prepared for the throne? Ono sai tinga tonole. Ole anda. Fai lo tua oi ono sai tinga maftianga tonole anda. Strengthen yourself, be patient. Awole vave na e tinga. Afamaile li ile pole ni e chalo tino fo tono leana. Fai tama ole aleana. Olo potu tu fua. Amen. O fai atilo tala fai lo tu si tua. Teilo. Vave a bailo to olua. La makanga offlow. Amen. Ol mele yel fai lo tu si. Ngal mo fale kaule nga sawa fe nga forfolanga mo forfolanga ngalu le fi kwa ko fa kadi la ko ko awalu aisha wa maka ka off ele o ngofo la ko ngoleanga o la ngofo fa for garage ko sau ko fa le sungal fa la kusi ko me ko ngofo ko ngoleanga vi ya le le ya Elia matala fai lu kama so mai ko leanga au ke ngofo fa for garage wal bele o e ki mu ia la inga la me o e pe yo malo sa u fa u ke wal leise oli wanga o e fili oli a ke ro ka le fe lo mo oli li malo o rani wa ba ai le mele wo mo lo wa kan ila o la wa ka mo e rani mo oli la ke fa ngo se de palengi le mea ka fa palengi fai me fo se ka fa palengi me le mea so la umanga o i ka mo ki oli o le so fi ni ele tuol ni po awana I fa nga fa fita u le manu malo ya ya tono le an o lo taimi o oe malo wali o lo taimi o oe malo watua. You need to be patient. Whatever you're going through, stay there and allow God to deal with the circumstance, deal with the issue, deal with all this. I tell you, e pati mai fia langa utapena ile tua oe malno fali. Ile oe stangata fo ile so taua mai ile so wanga. Na fai oe ile tua e yailo taua. Amen. O me alofa fo ile utufa ile tua ya oe wana o oe lava le yai. You don't find those gifts and those challenges in anybody else but you. So you need to prune yourself. Tango oi fa le le oi ya mai me alofa mataleni o vatu ele tua e fa manui ai oi fa manui ai lo ainga fa manui ai setas. Se lo li mai tamal ne po. Worship team anga menu. Ele fai ngofia sabalinga Josefa. Ana brune le tua tono il fale o Potifara. Teu ele tua tono il no fanga le. Na en api tono il fale pui anta pena ele tua tono il fale pui. Mai to tono il fale pui na bala au mai le leo mai tono il mota. Wo o le taimi fa e ai ele tua hoi. Fa pena au mal tatu sabalinga le tate ai. Amen. E te fa longo le leo au ona le ie ma fa maoni ul fale mai. E ele aso te fa longo le leo le tula e foi longo le mena te ia. Ma si yo lima ya tamal ni po.
Mai whaftai le tua I ai teimi o whaingata. E iai foi teimi o whawhitau ni me o mai. A o loa lofa ma lo wanga le lei e le ma vai lea. Amen. E si e o lima mai tala noa ia tamale Paul nei. I want you to pray for someone tonight. Vai stangata lo tui o taftafa. Mai e te talo e le Paul nei. A mai alua te talo na lua sababali mai le luma. Tato le tufa tase le fiaf. I want you to pray for someone that's standing next to you. And after you pray for that individual, bring your partner up here in the front so we can stand together and worship the Lord together. Hallelujah. Start the best worship team. O lo soi fua de atua e alma tatou Taupi maui le fatu tua Tavai pea ne toi mama O ia pamaloti Pamalolosi e tau le taua lele O lo soi fua de atua e alma tatou Taupi maui le fatu tua Tavai pea le tua mama O ia pamalolosi e tau le taua lele O lo soi fua de atua e alma tatou Taupi maui le fatu tua Tavai pea le tua mama O ia malulue manuo mai le po magolo le au le ifa mau puta le maya le fia fia goani saulia elo batua au benga hore toa kitai miuma na te tai lo lima ne papa mawanuma valilo e maile wale anga malulue manua mai le po malolo le au amanele ifa mauni ufale paya le fia fia goani mana tua no my God le au paya e tua nena buamua o pati matapua I mautino e te mapaya da Yesu Hallelujah manua mai le po magolo le au amanele ifa mauni upa le maya le fia fia goani Elisha tasi e mawhai e lo malosi ona e tūlai e te lua whafsanga e mawhaingatā ma whawhitau leo lo langa. There's not a man nor a woman that has the strength to deal with all the issues of life.
alone male atua. You need that time alone with the Lord. Now, if you feel late for a moment. Olo lafi satani tua 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚑. Satan is hiding behind Delilah. Eteleva ayato sau satani mase pitchfork ole tui matatolu. You don't see that. I tell Lord, ele me sau malti apolo. Ole alunga a pillow. Sau e fa moe oi. The encounter with the Lord, we need to have that encounter. And the only place you can find the encounter is in the cave. Bawala no fuanga e faye ona yel sota inga o e matama o tutonu o le ana. Amen. Le mana o le atua ya te oe e ta otolo ulu i le maa pe o Yakopo. E mana o satani e ta otolo ulu i lunga le alunga i vai o 𝚘𝚙𝚢𝚢.We fa fonga malneo fiafi. E tele vai ato sauti apolo mani tong me fa pena na ele malamalama e sauma me e te malamalama. Sauma me e te loa. Amen. Ai sea langa i loa le i ti apolo le me ta olo ia lo vai vai ngai tonu i. He knows your weaknesses. He understands how to maneuver his way in to bring you out. Te loa, a o lana tala noa le ta māloa i utalinga, e tala noa i lunga, o le alunga la ta oto i lo ulu i vai o 𝚘𝚙𝚢𝚢. Se se encounter ta māloa Samasoni. Se se le mea na whaia Samasoni. Ai sao le ngā luenga al tangata i ngoia Yakopo. Ta oto le ulu Yakopo le maa na vai whaalinga. He saw revelation coming from heaven when he placed his head on the rock, not on a pillow. The pillow will drive you out from your possession, and the pillow will destroy your identity. Ole alunga na cha besea fa manianga le atua mai lo wolanga. Na lusse Samasoni lona tangata ai meisele bala awale ia teia ona wata oto le alunga ai maua Yakopo famanianga ona wata oto na ulu le maa. You have to make a choice tonight. Awana i mai maua lo soifua au auna i le atua ona whapena na mou mali atu ona wa whapena se sere no whanga e tuu iai lo ulu. Amen. So tonight I'm encouraging you tonight. You need to strengthen yourself in the Lord by reminding yourself who you are in Him. Don't lose your identity. Elenga uia ele li lo langi le me wa umo le wina ya cha mai fa man wi ai lo wolanga. Oh hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Strengthen yourself tonight. Tango fa malosi o ele pone allow le nganga pa ia. Invite him in tonight. He is a destiny helper. Strengthen yourself in him tonight. He is our destiny helper, sending by God to stand with you. Oh, hallelujah. Yeah. We worship you, Almighty God.
cannot defeat what you won't define. You cannot defeat something if you will not define that thing. Elia mafai ona e fato ilaloina semea ele o mafai ona e malamalama yai. You can't conquer the enemy while compromising with him. It's ele mafai na manu malo ile fili pe a failo e yai le me tau o le fa loto lua oe le tinga lua e fatasi maia. Amen. This is something I want to let you know tonight. Today's compromise becomes tomorrow's change. O lo fa loto lua le asolne. Malo le mautali ma le mautonu le asolne. O fili na te saia oe ma noa oe mo taiao. Are you in the house tonight? Today's compromise becomes your tomorrow's change. Aua ne iaile me ta o le fa loto lua. Don't swerve your mind. You need to take hold of the word of God and stand on the word. Na mi alo tanga upo le atua ma atua ilunga upo le li. Be transformed by the word. Ia feliwa ina oile upo tamari pollinate. Not to conform with the world. Awani e falo tolotolua alanga lo falo tolotolua e faile ma fili saia oe motaiao. It will become your enemy. It will become change to chain you up. Amen. See, God offer an encounter, but the devil offer an escape. Amaya le tuya ale ava noa fa ye on so mai tuton. Ina ia mo na maftanga maia. I offer my tia apolo ya oil awala ti sola mayai.
Don't escape. You need to have an encounter. But I don't try oi my fire the pole nei. Emna mia oil of sanga ina matamale fiafile. Failio tele yai, failio tele yai. You need to have an encounter with the Lord tonight. Don't play with the enemy. Fai aua te taalo malfili. Amene sila yolo lima linia fiafi. Here in your presence, Tato Pesea. Stay in your presence. Stay in your presence is what I desire. Be holy. Oh, Beholding the beauty of your glory. feeling the tenderness. Feeling the tenderness. Feeling the tenderness Of your love. of your love. Oh, It's when I see your face, Lord, I know it's your grace. how lovely. Ooh, how lovely is your dwelling place. How awesome. How awesome is your grace. Step by step, you're setting the pace, Oh, and the Spirit leads the way. hallelujah. Hallelujah. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I am praying. Oh, how lovely is the Lord. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. Step by step, you're setting the pace, as your Spirit leads the way. Hallelujah, hallelujah. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I am praying. Hallelujah. Ale tu ua tato sauninga nea fiafi apeliulo atafa. Turn to your brother and to your sister, and I want you to give them a hug. I want you to say you love them. I want you to say you are blessed because of them. Hallelujah. There is power. There is power in the power of love. Amen. Turn to your other brothers and sisters. I want you to give them a hug. Before we leave this place tonight, go around and give somebody a hug. Somebody needs a hug tonight. Somebody needs a word of affirmation. Tell them you are so blessed to see them. Hallelujah. Just give them a word of encouragement. Just tell them you're beautiful. You are a mighty young man, young woman, woman of
man of God. Hallelujah. Don't leave. Where's everybody going? Come back. We're not done. We're staying in the front. Hallelujah. Are you a mighty woman of God? The love of God is so great. We are representatives of the kingdom of God. O tātou e sui mo le malo le atua. Before we exit this door, ia malamalama oe o ai oe, ia malamalama le mamalu, le paia la e te tongu ia te oe. Pena whaalonga tātou ne afiafi. Amen. You have a purpose, you have a calling. So whoever you're standing next to, I want you to speak into their life. I want you to say, you are a mighty woman. You are a mighty man. Before you leave this place, you are victorious. Hallelujah. Hallelujah. Won't you just lift up your hand in agreement tonight? Father God, as we leave this place, we leave empowered. We thank you for the mighty power of your word through the man of God that has spoken over us tonight. We receive it. We believe it. As we depart knowing we are victorious. As we prepare for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, Saturday, come Sunday again, we come rejoicing and believing and testifying that you are victorious in our lives. We thank you, Father God. Bless every father, every mother, every young person in this building, the 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛 family, especially our elder who came all the way from Seattle, Mulipola. Lord, Father God, be with him, guide him safely back home to his family, to his church. Lord, Father God, continue to bind us all in the love of Jesus Christ. Let us continue to shine the light of Christ in our lives, Lord, Father God, in our walk, not just our talk, Father God. Let your anointing of this house be with us. Continue to live in us, Lord Father God, so the people of the world will see how great you are. Let our testimonies be a testimony to those who needs to hear your word and to be delivered, Father God. Bless our going and our coming this evening. Cover us with the blood of Jesus Christ. And everyone say, amen. God bless you. We love you. And we'll see you next Wednesday. Oh no, this Wednesday. Hallelujah. God bless. Out to the bone, family mind, worship team, Elia, 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛, family mind, 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛, wife of Tavai. 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele
ia whaatalo whantu le fiafi alo ngoa sua la ulu le fau matamua sa loa ngai fo whanga i ampalauri ia ile tausanga tasi le lua afe fitu ma le lua afe suvalu ia sa ia isa wanoa malanga tua i sa elu sa moa la tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei ia tonu fo lo ia te oese la ngona whapena na e fia alu pa ia pro no le atua ia e leisi taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia le wha moe le tātu malanga ia whai te fia malanga mai lo ainga pe a ese wanoa o te fia ia ese la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive i olo ia il perfetanga le tua le malili le fio fa lua mai o Yesu Kristo ile lalorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tutupu mai o le atutupu foi ia loa noa le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamlianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalava e aloi malanga lo whailoa mai e au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia lo fungia le tua whamania fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe ona o Yesu. God bless you. Baftai. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗚𝗠𝗠𝗠𝗠, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa paanga to Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e se tau so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la me le uma ai o se ole ngole mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ile tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato ko TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o lo so te o ngole tu fa o lo totalo ngole tu ai ma nei fo lo o te soli foi au le tua sa femalanga lu ia ke te to ne mo finish fa monang ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians.
And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor 𝚗𝗚𝗓𝗓. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from Scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu paia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a mo li mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lou awa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.